ibikorwa by'abatumwa. Ngo Pentekote ni Pentekote kuri benshi n'umunsi ngugira ngo kuvana Yezu Kristo azutse. Ngo kuvana Yezu Kristo azutse n'umusugira 40 yamaze abonekera abatumwa ngo hamenyuma yo kuboneka abatumwa yuriye mu ijuru ngo inyuma y'imisi 9 n'uw'icumi ku murongo umutima mwandaraza biyugaraniye ahantu. Nuko byanditse kandi nuko byigishwa tinda byitayeho cyane. Ariko Pentekote n'umusuza ku buzima bw'umuntu wese yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Mugabe mkintu nkundira Imana nimwibaze ngo nikeshi huta irahata canke irahadikiriza. Baba witeguri n'umusuza ku buzima bw'umuntu agahabwa ibyiza byinshi kandi bitandukanye ibigaragara uyu munsi nibiyishije muri we. Kibyo bakoze buke amadiskuru bakoze ba Petero bimuka bamuguruye abapfuye bazuye ibyo byabagaraganye. Numusuza ku muntu yiteguriye kunywana n'Imana kugendana n'Imana gukorana kuko mutima w'Imana nikini imibero y'Imana muri twebwe. Ntabwo ari kurara dijuru ngo niruje ngo kwera ngo umuriro. Ntabwo ari umunsi gusa. Uyu munsi ni uburyo bw'umwihariko. Ariko nawe utoyirongo uyu munsi nimba usanze uturira abawe, nimba usanze uraguza, nimba usanze usambana, nimba usanze ubesha, nimba usanze wiba, nimba usanze ubeshera abandi, nimba usanze uremenanya, nimba usanze uri umwambuzi, nimba usanze ukora iremenanya, nimba usanze uhamagara imizimu, nimba usanze utongera. Ni kuvuga uyu munsi Pentekote iragucitse mugabo no mwisayiza gukurikira Pentekote ushobora kugira hane ushobora kuyitegura wengene ukavuga utwiteka ngirira ikigongwe kuko imbabazi Imana n'izimana na mutima mweranda ni mwimana. Ibyo bintu bibiri buriya mutima w'Imana n'imbabazi z'Imana Imana ikaba muri twebwe cyangwa igakorera muri twebwe. Siko uwo munsi wa Pentekote rero wakire nk'umunsi umwana w'umuntu uhura nawe mu buzima n'igihe kiza ku mwana w'umuntu kuko yisobanukiwe agashingira ku itegeko rya rudasumbwa maze agahabwa ibyiza agahabwa ubushobozi agahabwa ubutware agahabwa inkomezi. Iyo mvuga ubushobozi mwibuka ubushobozi bwa Aroni. Aroni ni yari mutwara mugarafise ubushobozi kuko ikiri muri musi Imana yagishira muri we yakivuga ubwoko bw'Imana bugahura n'igitangaza cyo Musa yakoze. Musa yari umutwara mugabo yari yitwaje umugabo ukutavuga n'umunsi Imana iguha kwisanzura mu karere ubaye no mu buzima ubayemwo kandi ukemegwa canke bigakunda. N'umunsi uhabwa inkomezi zisumba izindi nkomezi. N'umunsi uhabwa ubudahangarwa kuri buri kintu kimwe cyose gikenewe mu buzima bwawe kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, Imana ni natwe kandi abantu nabo duhabwe umugisha. Reka ndakubwira akantu kamwe uyu munsi.